Hello, hello. Ka channel mesa.skincare lo clear tu te zong chi bai le vekule o mesa chak chuak kania ole tunchu ma chuanin skincare poi mo mai kan soidona khoina top them len sak don nia o tunchu ma hianin products ka on review dona amma salama ka lo soito ang khania chen kha chuanin ngai danin lo nei thiam mai theya rin dan tin lo nei mai theya chen kha chuan nei lo mai thei boka tin product review lama ka kalma in o kalu thui ma in foxtail a hianin offer la oma chu offer dang chu om to lawa hemi chu hi om to buy 381099 buy 481499 le buy 581999 o 1999 khang ho kha khatira offer anon siam kha ala om reng ri dona kha kalo soitel masalok o le thil tlem karon soidon arai lawang video masala mate cake siam dante ka han tilanga in lo ngai hlu maya kaloma Instagram lama page one in order thei tura siam du te kha an tam viawa Instagram lama ka story lo mu thei nom chuan mo order te po kan la thut lawang ti soi thei lawa chuwang chuan Instagram lama khan mesa.skincare ti tho kha mi lo follow la khata khan DM lama te order kan hon thutain lo order ve du chuan in story kal tlang zel khanin kan order kha kan la to don siamo kan story kal tlang khan chuwang chuan enge order kan la tilema order au hon lo kha initiative theina ol samber chu Instagram story te FB status story te ang khani dona chuwang chuan o FB chu kamang tam lawa Instagram kha ani deuh beranga chuwang chuan group lama te po ka post ho nga chuwang chuan ka order ka hon don tak chuan ka ron tiang ka ron post dona ka ron soi dona story ate mi lo follow vela mesa.skincare ka o chuan in lo ngai lu ka loma anwam ka ti zong ane tur siam hi mo ele in siam hi vir do le ki ngai ve boka tiang siam tur chuan ngai dain lo nei thiam mai ka renga khati kan ti chuanin hey ron tlele to khop maya khi aglo lu to ka tlevek aloma mumvek alom te kha chen het khan lo ti le ma in zaiga skincare la hianin mai chi an chi deuh hlek cream ka mang tel hrim shima tlema hey ti lang glow le zwal tur khan lang glow le zwal chan hi kan ti zonge lang glow ngor tuma ron video ron siam po kan ni lawa ma se skincare ka ti zon no ron siam kan ni wangin ka man na wang khami khatiang products ka man na wang khan ka lang glow le zwal ani chumo ke ma kha he in lo mu thiam mangai lo she thiam mai nga tel ta chu kai noi big lo ka mang big lo o ti chuanin ka soidu pakhathil poi mo chu he FB la mani de berang chu adanga hianin ka shelawa HK Vitals khanin ka video glutathione ka ti na kha ad sangin an lo manga te ro o ka phalna vek thonia ke ma rem ti na vek thonia ti chuanin ka soidu tak zo ka chu FB la ma ka hmuwa danga hian ka hmulawa an post lo ni mai the mun danga hian FB ti lawa mo ka soidu taka chu comments kan ena ke ma pon ka dong nuala atir taka phe chuanin ka khami ads kha kalo mu thei lo ke ma chuanin ka mungai mi alawa chuan aling miron thona thian tha zwalten aling miron thona chuan ka en veta chuan ka dui kha jang ren comments kha kan share mi zo chu thil tha kha be se om vak lawa FB angat phe chuan kan tin dot tange comment tha kha ka be se lok lo sa shim ta be se ange khanin a tha lo reng bok ta chu ka ron soi du chu kema post ani to lo video te chu kema video nia kema siam ania ka phalna post chu ni ma se kema post ani to lawa account post tu po ka HK Vital scientific vek khamo ka ron soi du taka chu kanin chil the na kha khami kha kalo zak dai zo kema kha khami negative comments awanga ril ro shom le hey down lungai ang kha chu kan chuang lo ta chap khur zoi mi ti tla zoi jang te chuang kom lo ta enga ma kangai lo ti topang he poi ka ti lo ta ma se kha tianga in comment bol du ni chuang ke ma post a nge ron comment zo kro
ka post ate ka YouTube ate pon yang Instagram ate pon yang ron comment zok ula ka ti khop maya a chan chu namanga mual pho na ni ve ni chumo khatianga ti khan change ne te fakna ngin an ron manga ka video te fakna ngin an ron posa an products kan review na te chu ni thoma se fakna tang khan an du ve miao sia kan man ti ra ti khan a thlonin min lam man sak zue mo advertisement man kha kalam mi alo nia an mani khanin ka khat chung chaw kan ti mayang an tia thakha chung ti tum khan nia ma se karem ti lu tuk lo wang khan ka khat chung chaw kha man ti don ka khat aliam chuan ka shilanga ala kala thak ti don tho ta ni chu chan chu khatenga enge fakna nga om kha ka du lo ani na taka chu fakna anga om rang kha ka du lo ni chu mo chuan alo la lang rang ani te phei chuan in min lo shil ru okay ma ti chuan in ka khat aliam to chuan an posa tang khan mo ti chuan in ka soi du chu ka soi tang khan in negative comments kha tam lu tu ka comments za som nga chuang ka muwa pali ka chiar ve ka than chu karil ru tin lo eng ma khanin kan ni kha jang reng zo khom me then phei chu ni za thak de po ka mo kan wi war war te ma hei ke ma min lo site ang chi kha chu pali panga ve chu ka mu ve a ka lom lu to ka negative comments te po khan min ti lom lo chuang lo a chu ka ron sei du tak zo ka chu kan comments du na account na kha ke ma ni to si lo a heta HK Vitals account nan ron post ani ta kha hei anam mang khanin amwal pho thak ka lo ti ve de ole ka khatiang ebe ma hanin chir the te namdang abikin hei skincare kan chang Mizoram hi kan war fala kan chang zwal na sa zwal big India ram hun dang zonga hian skincare hi kan ngai na in kan mang warin ka ringa o YouTube la mate po kan be ngor wang te po ni mai the ke ma tak te pe mo phu tu ati hian kein ngai de ngo ma se a thalam zel tu ra ngai te la thil tha ne tu skincare te chu chuanin enge vai na an lo po sa wang khan kan chong taka sha thiam lo ngot tura te khan kan lo ngai mai theya mak deu chu translator te an nei monio ka ti china aru khian mo kan share lo hian translator te an nei monio ka ti deu chin brands tam tak abikin Mizoram nam ron focus ho hian mo Mizoram nam ron ti ho hian in an ron translator te an nei chin monio ka ti china chang chon an lo sheve theu to ka hetiang comment chala wang chi te mo an ron delete khar lo nga in post te kha chu ma se mizo ho chu anwan in soi sel se anwan in support lo ba ka ngatinge enge anwan in chir thena se khatiang zong khan an lo ngai ve theya aza thak ve ta ni chu ani nung ro lo hle me te po kha ti theya anwan in support lo te pon lo ti theya kha an nam mang kharin amwal pho thak to zo kani chu ke ma po sa te chon comment bol la khoya vai khanin ron mutam vak do lo kana account te chu mizo tong ve kani ta in kan po sa mizo tong ve kin thil kan siama video kan siama kan po sa an ron mutam vak do lo ma se brand in an post to hi chuanin alo da zau chak to sia chu khalai takha kan share thiam ve ngai ni in negative comments in comment do chon ka channel ate ka IG post ate ron comment chu apoi ka ti reng lo in siam chana tur te om phe chuanin ke ma po khanin khatiang kha in siam chana te po man ka lo tu manga khatiang zel khan mo chuwang chuan khatianga account shan rampon mi te in ti teng vai post lo in social vak vakai chuan ke ma channel ke ma post ngai khan negative comments kha chu ron da ro ti chuanin product review tur lama ka kalanga ama changa kalo se to cleansing balm ho kha ka ron review to don ni tu chuma chuanin kale masak ka cha masak le ka man masak ho tlema aman to de hle kho hi ka ron ti dona ka ron ti dona chuan part 2 te po se part 2 ang pon lein a video ram chang le ma sabera aman tlom ho aman tlom hi ka cha hnem lut to ka ti mayang atlo tlom de box se aman tlom ma cha te lom kha chuanin intan khan a tha don ne makatia he to de mang du te po kanom thowa tlom de mang du te po kanom tho kha wang han tlom mang du tang khanin a tha don ne makatia chu wang chuanin intan leo khanin atlom kha kan zong kwal tak taka mo tu te po chu kala ron ti dona tunchuma chuanin ka cha ma sakani wang hian tlema man to de hi ka ron ti dona
Cosrx te Dyou te chuan Cosrx micellar water te mo chuan pack cleansing balm te chuan hi TNW cleansing balm ani hi chu to over lawa karon review vek don ani khat ni thum linga ruk cleansing balm le micellar water pakhat cleansing balm panga le micellar water pakhat atel dona chu vai chuan paruk double cleanse na vek tho khan ne chu wang chuan double cleansing product paruk karon review don ani ma sabera chuan online na ka chani lo ma se hetila ma ka le kan ti ma sabera nge chu Dr. Althea pure grinding cleansing balm ani hi divine beauty vai konte dora changa te hena changa ka le ni ya sang kha zali songa ni tan ka hrea ka hria chwalo chuan chu tiang vel bor chu IG apo khain an page channel over follow la ama ka ron tilang to he chu hetia pencil zoom nang deu hetia toy vira pencil zoom nang deu ron khok chhuak tep tep ang khania hi blackhead satan te than ti ta chuanin ama hi a lightweight lu tukamo cleansing balm ma chuan oily skin ponin mang thei dona apan he kan shianga cleansing balm mang chan chuan ti ro tiang kan han nuaya amom ange a lightweight dang deuh hlek le pan deuh hlek chu a texture pan deuh hlek ang chu balm ro wa khan texture pan hele chu kutamel zungzunga chuan amom hlup lawa amom zui hlup lawa han hnoite khanin mana nuam me hi indu ka ring viau amang thei chuan in mo mana nuam re ulutuka a thang zu lawa mom thang zu lawa chuan mai tifai cha makeup te po atifai cha mai bala tifai cha a cha ka ti viau hi Dr. Althea hi mo chuan an product zang te poi kala ron review dona Dr. Althea hi min lo ngai chang se lu la ti chuanin a products an pui kan tinge hi sang ni akai ni hi sang ni le tle mani NYKAA khan anhoi khan chana link kalo danga ka nei ho chu ma se NYKAA bi ka hi chuanin code ka nei lo ka ti thin kha link cho ka nei discount code kha om lo ni chu wang chuan nang mani na discount code save sa enge emo points te po a call the to NYKAA chuan points call a ti khan man le the te khan kha te nga points call san lo ni te chuanin in lo mang le mai nga ti chuan Dyou ani ta hi good grease and tia twist easy cleansing balm and tia chuan hei po hi Dr. Althea ang tho khan hetia noi toy vira pencil zoom dang aron chok tep tep khan ta enge good grease and tia hei chu Dr. Althea chuan a greasy deuh zoka tlemin amom deuh zoka ma se P5 chuan chu tiang chuan mom thang zu kha om zui chuang lo a fai cha mai ti fai cha vuna ti ro lo Dr. Althea poni tho vunan ti ro lo hebite panin an lo na ka feel chumo hi tlemin mai hnoi khanin a texture kha tlemin a cha deuh zo ka hi lightweight zo ka ma se chahan tia khanin Dyou te po hi a mile lutuka mana nuama mai amom lutuk ange cleansing balm mana mom tuka ka mai ti bol ti ang chi kha chu in nei ka ring lo hebite pania chuan mo in nei lawang mana nuam dun lutuka chu ka duna ania chuanin an pahnia ka duhna deuh chu mo an ingredients a hianin kha hei soybean oil ang chi kha anua te poina an hman timai ang cleansing oil an hman soybean oil mom thang ve deuh hlek ang chi kha tiang kha le irritation om hmang chi khan hmang lo ve chu hman nuam ka tina le ka duhna an nia ti chuanin ka du le pakhat ka soi ma in February thla discount code February thla ka discount code lo hmang te ho kha lo submit le to ula submit le thei to chuanin February kan cha lo la thleng man lo March lo thleng chau te om kha chuanin kha chu March cha ang khan in lo ziak lut mai anga in order number te kha chuan ka soile du chu HK Vital sa khan discount code ka ne ti ro mang te poi nom lol te ka hria ma se poi deuh chu in thla sung tak chuin kan tinge HK Vital sa ka discount code man na kha chu a chiar tel thei don lawa a chan chu ke mai na discount code kha nei satlia ka ne engma hei commission kha ka nei lem lawa ti mai ang mo lo lo lok puin kha ka nei lem lo brands de ngor khanin an tel ani chu chu wang chuan kha chu tel lo mai ro se a chan chu discount code ka nei na po affiliate ka nei na te commission hei ka nei ve thena tur chawa khanin
order kha ka pomangai sia chu min lo she thiam sham don nia ti chuanin apathumna ka kal lenga micellar water hang kan kal dei tiang Cosrx ania for sensitive skin intia zinc te allantoin te le hyaluronic acid toma hi lapoa pakhat velin hanti hu la in mai pu madeng adai zai lu tuka chuan ama hi soyang khan sensitive tan a friendly mma man thaya mana nuam boka lightweight a amom ilawa tuya mai chu kang vel ni hei mo amai lu tuka mana nuam ka ti cha ka ti viawa chuanin amman hi anh ziak lo ma se sang chuang chu ni hei po hi chu wang chuan anoi link ka danga lo en ve simula manin share du takin aman share nan po lo en ve lo lut ve simula link ka khan tiro a cha ka ti viau hi in man thei chuan a cha ka ti vel vek mai ka ran soi chin to kha chu a chan chu enge breakout te min siam lawa mai P5 hal sang chi kha lo bok ta thang mom thang chu lang kha lo ta man nuam ka ti chuanin apalina chuanin Cosrx tho sika smoothing cleansing balm hei ka man chang na re arei to lu tuka ni chu ka manglok thei bik lawa hei po hi sang chuang ania a tlom zok lo cleansing balm matan chuan mo zan tin man lo ni ve box sia heta hian sika hi an main ingredients ania sika 7 and te sika chisari calming ingredients ka chisari omtani chu chuanin hei hi man nuam maya ama hi lavender oil and manga wang hian tlemin lavender rim khanam ve chek boka ti chuanin he po hi di union hin a texture hi ang lek katia Dr. Althea chu na mom lek zoka a texture vel chu ma se P5 mom thang zo lang chi kha chu ang chi de kha chuang lawa mai ti fai cha mai bal makeup khatiang kha ati fai cha chu kaduna chuan mai ati ro rup lawa tin hei mai ti bol thei turang chi khanin ka shilo tin calming ani na hian kadu shima calming ngai sang tangang hi kania ke hi chu kadu shim bok ta ti chuanin adot le chuanin hei hi atlom pol ania hei za quality nia pack PSC total clean cleansing balm ania hei te hi kadu rewa ka voi khat try na nia ka cleansing balm zon na ka mu cho ania an brand si ka voi khat shiat na ni boka ka shengai lo ni chumo ma chuan hi Korea lampang thawania Korea chhok ania rinai na lo tlom phian sia kadu re to pa hi mo man nuam nu tuka hi rinai te kin a lightweight Dyou te Cosrx ai khanin a lightweight cheta Dr. Althea le Dyou te ne kha ain kar vela omin ka sia amom vak lo hi man nuam lo tuka kadu na ani boka shea butter and manga chuan fragrance ne ve boka chuti ro chuanin ama hi 80 grams 80 ml la ania a hlok reuh riau le ngal adang kha chu 50 deuh vek an nia Cosrx 120 ml ani ve thung Cosrx 120 ml ani ve thung amo chuan Cosrx micellar water kha 100 ml ani ve le thunga Dyou le Dr. Althea hi chu 50 ml ve ni ta in ka ria Dyou po 50 ml ania chuan Dr. Althea po 50 ml ania chuan hei te hi in man vedu chuan aman to ho up atlom pol ani ta za kwale somnga ti vel bor ni tan ka ria a thara reng hi amom hlup lawa cleansing balm ka man tren ka mai bol tiang chi kha in nei vak ka ring lawa tin cleansing balm hi tuilum pepa P5 tur ni ta tiro kan emulsify noi var zo khang kan P5 le phata chuan face wash kan mang non le chau chin kha nia chuanin a to bera ka kalma in makeup blender tho hi pack ka hian ka mu mo hemite brand a tho hianin hi foundation a me cho chin man ni chuan in thloranga chuan thlor ni thlor thum vel in thloranga chuan in mix angai ko ta in foundation kha ati maya khan ati battery big ati lang ati battery big ka color maya khan akai rei big kan tinga foundation ka chuan chume ba ka blender ani na hian vuna ti lang nal maya a blend nal maya chuan noya ti nuam boka entinan ka vuna ro lu tu ka foundation noi adik thelo ti chi tan tele ka vuna dik lo ka foundation dik thelo ti chi tan chuan man ve chi viawin ka reng hei hi ato lo zaruk le ti vel ni tan ka hria
i man tamangai lawa thorn hi velek po hi atol lu tukta ti chuanin ani lo chuan entinan hei tir tirang che cushion foundation tein lo mang don ni kha chuanin maya in drop masa mai nga chuan rei lo te nuwa te khan foundation kha in blend anga vuna tilang nalba ka foundation kha atilang smooth to pamo chu karon shout out ti men karon review tel zo hei shout out pon la karon review tel zo i chu cha ka ti lu to ka chuanin a to bera chuan TNW cleansing balm ani hi aman to ho ro hena tlom bera zanga le tle mania ma se ni lo zaruk somli nia discount ni chon zanga le tle bel discount mai theya discount line ni chon ma se hei chu lo mang lu su a chalo hei chu cha ka ti bo lo i maya kan hoya kai ve thlap amel vek abama pomel ve vek thawa kai rol chadu lu tu tilum pe ping kan ti chia hey i samom de le kilo me a bong sa te pon yang tinan samom de le kilo me a atui lo chom boka sabon tel lowing kutlong ni vasil topa lamom thangzul khatiang khan om tlat han p5 po khan mo han emulsify don po khan han noi var don po khan avar theilawa ti khan atha amom thangzul ringota khati rangol khajuwa ngai thabik silawa chuanin ka mai ka p5 a cleansing balm adang acha ka ti ho kha ka man thwale to pa chuan ka p5 a chuan face washing ka p5 le to voi khat bak ka mang lawa acha don lo ti ka chiang a om dana khan khatiang ani kha chuanin tok por sa sia manga vun ko no puyanga p5 har bokanga in mind p5 lo no yanga vun ko no puyanga mai bola ron sia manga blackheads mai bola ron sia manga blackheads atam bokanga neu kha vun ko zaute alo thlenanga poilu tuk chuwang chuan TNW cleansing balm hi chu lo mang chu uluk te lo en ro kha hi ni hi hei i pangpar le mo ma chamomile oil ne chamomile flowers ani mai the chamomile pangpar chamomile par aniang hi lo mangsu he chalo afai thelo engma emulsify thelo anoi var thelo noi var thelo chu fai thelo ni mai chuan kati top main khati zonga product ka ron review thei te ni se ti chuanin i my bol bi ka hian in zona ka don tamper chu cleansing balm hi ka ngei lo niang cleansing oil hi ka ngei lo niang emo cleansing balm man wanga niang cleansing oil man wanga niang ti ka dong ta fowa ama sabera chuanin kan vun mil kha poi molu tuka a begin oily acne prone skin kan lo ni phei chuan cleansing balm mom de hlup te oma cleansing oil mom de hlup chi te oma khang kha chu a fai kan emulsify lo phon ange alo var chadu lu tuka kan p5 vek thota ma se alo heavy na chuan vuna khan oil khalu chin to khawm lo thelo kha te po kha p5 har te po ni mai theya kan face wash khan pi le po khan chu wang chuan cleansing balm ka mang to lo top ti te le cleansing balm hi man reng tur ni lo ti hi atam bok ta ni regular man tur ni lo ti hi ka tong le china chu ka ron soifia don boka ama sain my bol chi tele kamana changa my bol ti kan omani choning kan ngei lo wang ani theya cleansing balm wang ka double cleanse wang ani ti kha chu adika kapom lawa thudika kapom lawa chuai chuan in cleansing balm mo in cleansing oil mana kha ilo ngei lo pala ni theya lo heavy do la kani theya lo mom do la kani theya chuwang chuan micellar water hi engtik lai poin garnier po light de om a pink kha a bur pink kha chuan sensitive tan chuan hei Cosrx se pom ta chuan nge kha bioderma sensibio micellar water sensitive skin tan an siam te po kha om ta tero khang tiang kha kha te po khan lo mang kha kula cleansing oil le balm nangma ni mil turin zon mu ma chu mo in shed ma chu in mu chwa ma chu micellar water kha lo mangula chu mi ka la chuan products chu try out and thei thawa tero cleansing balm te double cleanse te nana in man kha ngei lo om theya vun mil lo om ve thei tho ka breakout chan te point te po kha clock pores te po kha lo siam ru ve ran theya chuwang chuan
a solution ati dang ka ron shil ber chu ni chu micellar water te khami chunga lo man ri mai te cleansing balm oil ngei lo chuan adang han man kol hal pop pop kha ngei tur kha shiat mai kha har sia to product joining ka ngei don ti kha a soi thei big top lo a thil thei ani lo a chuan chu micellar water tle ma light weight te khan lo ti shiula double cleansing ka chu mi ka la chuan products khain try out cha thei ta in vun mil te po khai mu vat zo kang ti chuanin cleansing oil hi chan tin man lo tur ti kha ka lo soi duwa kan zan cleanse zan lama chun double cleanse ti tur ka ti fowa ke hi double cleanse ka mu chwa chang kan ti nge ke hi ke hi double cleanse ka mu chwa chang ka sia chwa chang le products ka man thei changa double cleanse la ti chal kan ya tun thlengin boina kan ei lo problem kan ei lawa chu masabera kan soi phot du cleansing oil cleansing oil balm double cleanse rang hi a chalo ti tang khan chu kan soi masadua a chani kati don min lo hnial engang mola ki chon tha kati tho a chan chu chuna makeup i mang lo ni pon sunscreen kan mang ta ni chon sunscreen de kan lo re apply a voi ni khatal kan lo re apply tu nang lai chon to na ti ro chon kan lo re apply lo pon kan lo chhuaka emo in chunga po bal aleng rang thawa pon kan lo chhuaka vai vut khu motor khu environmental factors kan ti hei chu in chunga pom vek tho kan vela borok thaloina kan vun ti che the na zong te min hual vel tu kan vun ti che the tu kha tamani chuanin kha khani le hin kan omta kan puta kan lo chhuaka vutin kan lo khudo kan hai lo bala ni le in kan pu tho te ro sunscreen reply don pon mai phi ngai lo kan ti box ya tin phi sel kha a chalo bok ta chu wa chuan sunscreen kan hoi nan le pop mai bal chungin kan han khoi lo ngap deuh thut ngai chu thavia lo te ro ma se ni kha thil tu eng ma kha a ron bol pop khel lo wangin mai kha tiang wang khan mo chuan chu ta tak chuan makeup mang lo tan po kan mai bal kha mai mom chi kan ni phe chu kan mai mom te vun kan no phui thei tura in siam mai mom lu tu ka wang vun kan no phui thei te mo khatiang la ka chang han cleansing oil double cleansing hian kan ting cleansing oil ba mai ma chon double cleansing hian in a chan him don cheu ni vun ko ti fai cha a begin a double cleanse na kan ti cleansing balm te cleansing oil te hi a double cleanse na chu kan te ma se a first cleanse na to avoi a ma sa cleanse na kan mang tho ma se kan share thiam dan tlang puin face wash te chu kan mang tlang don lo ni to ta kha mai phina na kan share to pa double cleanse na kan ti chon cleansing balm cleansing oil te kha lo ni to tlang pe micellar water te chu wang chuanin kan mai vun kwa kala bal neu te mom te le kan sunscreen te kha fai ta ka phi fai kha ngai china chu mi ti fai kan tunang lai chon face wash zong khan in kha alo keng tel to lo alo mail to face wash te lo mail to alo alo strong lu tuk to lo strong de ten siam chhuak du to lo vun in a tor zo ka wang khan chu wang chuan khang te wang khan le sunscreen te po waterproof te lo om theya khanga khanin p5 mai p5 chat lo kha alo omani vun ta na chalo chu p5 chatur khan double cleanse khan ron siam chhuak ta korean lamang changin korean hoin chuanin double cleanse ron lar ta chuan double cleanse chu makeup mang tan phei chuanin makeup remover chalu tu kan ni ngal bok ta makeup ti fai na chalu tu waterproof chi te po tro waterproof chi te thlengin cleansing balm cleansing oil micellar water te chuan identify thei ta mai phi na face wash ina ati fai zan thei lo te waterproof a begin waterproof hi tam to sunscreen a he wa hi nia double cleansing kan ngai poi mo le zol na chan chu water resistant te lo ni do tlang pui to tu nang lai chu kha alo thik enge maya khan alo kai chato china ni a water resistant na khanin vun kha alo awang khanin water resistant ni na khanin vuna khan a sunscreen power te chu to ma se a product kha vuna khan a bet nge chin big my double cleanse ngai na chan chu face wash me khan kha ati fine he to lo ta ni chu wang chuanin double cleansing hi ti chin ro ti nge ro zan lama chon san tin ti a tha kan lo ti ta chuna chona ngai lo jinga chona ngai mi lo ma se za na chon poi mo lut tu ka ni
ตุกไปหมดทางคำว่าตรุลุตุกตาจะฟังส่วนอินเราที่เทสามส่วนdouble cleansing ที่เราที่สามเท่ากันที่กันจานุนเลยดูเจ้านี่ส่วนนี้ก็ดูตัวกังก็ช่วยเต็มเรา subscribe ปักวิดีโอเต็มเรา like เรา share สักเซลตัวนี้กันชมนนเลยเจ้าว่าก็ discount กดลงมั่งชินตัวจะส่งจุงอารมณ์ทุกข์ช่วยมีเรามันส่งสักเซลตัวเป็นกันช่วยเลยด้วยที่ส่วนนี้กันช่วยต่อมาเลยที่ส่วนนี้ก็ดูตัวเลยเพราะตั้งอาจะนั่นตัวลิงก์กันในห้องขันหัวขันกับเราด่าเลยงะอินเรามันจังกายง่ายกับเบสเซียก็ลองรีวิวที่อินเราโชว์จังกายอินเราลอกไปง่ายกับเบสเซียเลยวิดีโอเลยไปกันมาเลยเช่าตอนเนี้ย